we have some issues nk'ibiri eshatu Ekirikuretera tanapo yo kutera karuuru y'abanje first icyo kubana cyabyona ugazetinga polling station za electoral commission no shanga polling stations zimwe zirahari and we have twinaba abagurusi twinaba kikuru ushanga abenyi batakaza kutera karuuru ikindi cya kabiri NRM inema abantu abakweta muni abetinisa mbete tabamu working class abamwe manguza katera karuuru middle class abo ushanga bateri tamye kutera karuuru ikindi n'abantu kugira ati nyewe NRM yasingire no nakatagira accident cyagwire kanye kumiro muka president Kastayine majority kasabatu bingi wachura Cedric yarebereho museni karabiro kayakasingire abantu bikana mu magiranyo kanye gumira waketekereze iki actually kagena ko research about it no shanga most specialists working class abari mu banks abakoro shops z'abantu mukora za hardware sometimes twakutunga tembe kutera karuuru ikibachura ikindi ekinkureba mu kinare ekinkureba mu kibata kutera karuuru abantu abaingi nibeganya layinizi arga azo murayini bashita murayini zibanyingi ushana kubatera bata bagenda baitegereza so ebiro bintu last commission cyagoranye ko ari yabasize kurugayo 2018 akaba member of parliament yes 2021 akasimba keyo 35% katugene na figures electoral commission now cyagoranye uburi abantu bakabataka mumanyire now hati bamanyire bine bigwiriho branches 35 nana abarayo 16 yes akaba president yes ekikwereka ngo 16 atazikozero myaka y'etano niki ekiko akasinga jero 7 no ekiko nakugambira bwiro bwayitse mafoso we cyaguranye kari muntu wa yose ukakiri munye akari mu yose hata bana namanya bana bita ba yose bamujwakira bagena nabo barengo yose okwaza kwa president yaba wewe kukati kabaka sindikini yes akahe iye kabaka he bagenda mu kahe wetege ati na mwana ngo numwe agenda irobo ugokore wowe actually my brother commissioner kachimno buri ogiyajya ngo bamanyire hati buri bakamutera batamanyire ato bamanyire tabasatwa yes ati ko ogiyagar kore hore wewe exactly ato wewe urabuje gihurire nikiranye ndakugambira manya wano umuntu wano mbara strengths ye tare ekibire kibaza kwangara kagira support kitiri bakweta ngo grassroots support kitiri mizi mubikirize ngo bakore mize ejo ngwere kankobuze ati wabuza mwana wanje kamwengene ene seruzinga thank you reka maze muza kingambira yanyitse mukone kamwenge mu ene seruzinga takuzijwe RCC no answer my question how many cells do you have in kamwenge kaninjira ngo ndamkuhereze answer kigarite mwana ngenda kumuha ansogo yajya ngo twine foundation grassroots support you don't tujine no kimanya ngo tukateka ho bururu bwa youth bwa NUP kuruga LC wano kimanya anyway yakigaruka mu baburize ayine ruzinga tabasa kimanya seni tajya ngutenesereze emtwaro umusanzo n'inko shanje nebiri umuganda yone umusanzo n'inko shanje n'inko mibere bandi ombyaga mshanje n'inko miberezo mwene bakya pastor mwenga umuganda yone ugire ngo mwene support abasa kwabona anyway now I nebintu binanye kinanye na Tereze abana opposition abana batina mpora nore yabe ihandiya one yagera ngo hakari wabayitsimbe mu opposition omwana uyagambe izina rye akayetsimbere akananda kwetsimba no wekitinisa honorable member wa parliament Kasbati ko nkabe kibina cye tuba sponsoringa yajya atinyo nabergamu ogono bayibesigire omukonstituency yo gwa kugira ngo ayetsimbere no wekitinisa Franka tumwebaze akahetsimbere wa anti bayetsimba ba anti owasingire
bwanyuma yiraja ngo nawe bamusponsoringa mu kibina tabamusponsoringa we yaye bibigeramo akutwarewe kintu safaranga yaraba mwana opposite mbweni yajya ngo bakaba mukomere atogo cyo kubanza kari insignificant tina yabe nayizara katetse imbere akatena na member kandi coordinator wa NUP look here bakamwimchira naraka bahesente what I mean that is not part of my knowledge koke kintu sure ababuze sponsoringa abakanditsi babo ako was insecurity so tukantutunga information abaremera sponsoringa abantu bawe bine byaremera abantu bakaremwa ge sponsoringa no manya ubataganaga mu gutamangu igurutara hahari nibetuma ninyetsimba atogumwereka nkubuze ayetsime no kitini sa franka tumwebaze ebyo kitini sa franka tumwebaze ebyakozere umurikibare isti tinkamya ngo ari member wa parliament owabikoreye constituency umwihange hatwara ihe yo kacenda na mwenda hariga no guhaye 1% then ajya kujya tabanyibere nababa kwiba opine cyo yine that is one Robert yatwereza wajya mutumarankomere ni wabora RDC police bond yabo police bond no wajene ko RDC RDC tayine tumukura ni wabe no kura security ben dore kimanyisi dore nawe kana bayireni akata na politics akaru kuri mno so at police ya mturingo rumisha atebirana ya ina ngaro comment kai arukomara RDC